Yamakwa baby on Adom TV kase ne eguso ayede e ma no empomde mo nsem ye bo e de ewramu dia ne ekọ Asante mantamu ne ne empanyfo de atodwa se enoma hodo a eboa mampomde ho nsem tibi konkan a eto ape empanyfo to na jeje mu no behwe na animanimu ya no waye ho adwuma Kumewu ene Fomina district Ayare Sabiano eka project ahodo a na share United Kingdom export financing ase na MPP aban no e de atodwa se $38.3 million no na ye total ye $175 million ana womo e de share project be 7 mu abra amanyoko no eba aban mu na we na ban no de tudwa se project na womo ye sika na ewo mu no na nya de a ebetimi aboama project no abawiye presidential advisor a ono eneda Apomuden ewonsem so Dr. Nsiah Asare kasa efansem hui wokoso kiremu sei so wo hwe Apomuden a aban we ba Apomuden do Asante region ko a o kasewia ene aferi tepa ma okokonongo ene environment projects aye enum e wasabronum twede subin manson kwantane drobonso ene 17 district hospitals ewo agenda 111 ene mental hospital ebi ma medo betada ewo onwe ukabo ma 19 now the 5 na ka is 24 now the 2 we aka hona is 26 was signed to just say Ayare Sabia na wo Fomina ana no nso no sikeya na womo edidi hu dwuma no na no nso no edube 95%. Na the Fomina ene eno de Yura Bahama na ko fa bae ba wo ntimi anwie na ye hospital sisia omo ye ba akopɛ sike ba na kaka kra bi nti de awie ese Fomina awie a omo ye mo adwuma aka se Yura president ko na afei ko ye commission was signed to just say we have project here what they are to do ya Ayare Sabia be 18 I share agenda 111 aban project no emunu eno nso no womo eye e wo sampatemo Kumawu eso are ready a omo ye testing of the equipment na nso e be commission very soon I say minister of Ghana has appointing ko for ko ye adwuma ho nyina to omo ye testing ye training or equipment no ni bi nso be ready ni a commission to dey nso ka ho a 28